Ćao, naravno, dobrodošli u još jednu epizodu Šminkanja sa Jelenom. Danas radimo ovaj make-up look, tako da ukoliko vam se dopada, nastavite da gledate. Ćao! I počinjemo sa bazom za oči. Ovog puta koristim bazu u boji kože i utiskujem je preko celog kapka. Prva senka koju koristim je senka u boji kože koja ima blage šljokice i nju stavljam tik ispod obrve, a zatim u prevoj pufnastom četkicom za blend kružnim pokretima nanosim neku srednje brown nijansu i nastavljam dalje da je gradim. U spoljašnjem delu oka intenzivnije nanosim boju. I sada u sam ugao oka nanosim crnu senku i razvlačim je kako ne bi bilo mnogo jakih prelaza. Belom kremastom senkom ili belom bazom formiramo polukrug našeg kapka. I zatim ga ispunjavam senkama. Koristim malu pljosnutu četkicu kako bi pigment ostao na mestu, kako bi ivice bile što preciznije. I na sredinu kapka nanosim senku sa šljokicama koju zatim četkicom raspoređujem na ostatak kapka. Izvlačimo lajner. I kraj lajnera sakrivamo crnom senkom. Na unutrašnju vodenu liniju nanosimo crnu olovku ili crni gel liner, a zatim ga četkicom raspoređujem u liniju trepavica, mešajući ga sa prethodnim senkama koje smo koristili. Stavljamo maskaru po želji. I kako bi kompletirali ovaj izgled, lepimo trepavice.
to je bilo to. Nadam se da vam se dopalo. Ako vam se dopalo, lajkujte i hvala vam puno što pratite i što me podržavate, baš mi puno znači. Ništa do sledećeg puta, ljubim vas i pozdravljam i srećno šminkanjem. Ćao!